Ungachazi. Ningalinge nje nichaze. Mina ngiphumile kunina mina. Mina lo. Ngiphumile kunina. Mina ngiphumile kunina. Nina sina sidinela abantu la. Sidinela umfana la ukuthi ukuphatha kabi ini uyakhala wena la ku TikTok thina sihamba siyohlafuna umfana. Abanye bethu unfollowisha umfana. Bafethu makuthiwa izinto zabantu ababili azingenwa kushiwa le ndaba kaNaledi noMawelele. Exactly. Mawelele izolo utholakala noNaledi besendaweni eyodwa nendlela benza ngayo bazodropa bafethu ingoma izophuma ingoma. You understand? Because ningakhohle festive is around the corner and we need ama-hit nathi. Niyayibona le nto leyo. So bazodropa ke ingoma bewu2. And okunye futhi babuyelene. Niyayibona le nto leyo. So ama-fans amaningi akhetha ama-feelings. Abanye ba-happy. Uyayibona le nto leyo. That is why kuthiwa iy'ndaba zabantu ababili azingenwa bafethu. Azingenwa. Akazingeni indaba zabantu ababili. Namhlanje asupporta because khona olimele. Kusasa bayabuyelana kujikelwa thina. Uyayibona lento leyo. Thina the same people besupporta ngesikhathi mokhona mekelimele supporta lo linyaziwe. Niyayibona lento leyo. So kubalekile ke bafethu ukuthi abantu ababili kabe qala abazusisana singazingeni. Thina mele supporteni ini whatever bona bayenzayo. Njengamanje masupporteni lengoma enje ezayo. Niyayibona lento leyo. Because the couple bafethu it's a power couple. Ningakulibali lokho, ningakukhohlwa lokho. Noma senilele nivuke nicabange nihlezi nokufake lana ukuthi uMawelele noNaledi it's a power couple. And umculo wabo kabe babili uyathela. Angithi individual abatheli bathela individual but kabe babili hayi bafethu ushuni bafethu. Anyway mina I always support uthando. Uthando into enhle. And ethandweni angeke ngabe khona ama disagreement, angeke ngabe khona ama argument azohleze khona as long at the end abantu bezothola ini isolution, the way forward ke leyo. If bayithola way forward babuyelene mina nginankinga naloko but into engiyifunayo ngifuna badrophe ini ingoma le ebebecula. Uyayibona lento leyo ndifuna badrophe yona kwenzela ukuthini kulo December lona sizojayivana. Niyayibona lento leyo. Yes, mesibe nama-hit guys. We need hits. Niyayibona lento leyo. In order ukuthi i-festive ibe mnandi mahleni nemindeni yethu. You understand? Especially ke mina nge-16 birthday yami bafethu. So abakhipha ingoma kwenzela ukuthini nizokwazi enjoy nomndeni wami. Ingoma enjani ezimnandi. Nini nizondayo? Tada! Zonibona nini? Ekseni. Qiqi wena. Uyazazi ngikhuluma naye. Uyazazi nje ngikhuluma naye kahle nje. Qiqi wena. Sesikubona naye futhi lo mfana lo. Ungaphinduze ungeze kuthina, phinduze ukhala. Uyazazi uyokushaya nje uguilty mfethu uyazazi umuntu engikhuluma naye. I-sisterhood ayikho proud ngawe. Wena nje uyingane nje ehlongandlebe, uyingane ingezwa wena. Hawu. Usafaka amaleshizi seqoqa udizili insuku ilandelana usiya installa ngenxa yomfana.
yomfana ekade simkhuza ngayo. Busy-ke manje ugele-ke negwinya-ke. Uzugele negwinya. Cha ngoba ngizizwa nje ngikhathala nje wena mina ngizizwa ngikhathala nje ukukhuzana nawe. Okokuqala le season akuyona nje into engathi ungaloku ufuquzana namafutha lokhu upatshazana namafutha. Wena nje uyanyanyisa wena. No yazini sengicabangile. Ukuze ngingalwi kakhulu ngicela ukuthi izipaza lezi ezincane ziye kudesa amagwinya.